ikipe ya Mukura nayibajije kuri Joseph Sake. Yabaza ni Joseph Sake bimeze bite? Barambwira bati Joseph Sake bitandukanye n'ibyo twakubwiraga kuri Eritatu na Zuberi. Eritatu na Zuberi twabonye official offer. Ariko kuri Sake batubaje amakuru. Kubaza amakuru muri transfer bigenda gute? No kuguhamagara avuga ati tubaye interested kuri uyu mukino. Muri tayari kwa mwamurekura. Barambwira bati polisi yaraduhamagaye. Elmerek yaraduhamagaye na Rayon Sport baraduhamagaye. Ariko nta kipe nimwe yari bwatangire kuzana proposal zayo ngo twe twaziganiraho. Joseph Sake aracyari umukinnyi wa Mukura. Indi dossier muri Mukura mugomba kumenya. Mukanya cyangwa se muri aya masaha ya saa 4 Mukura igiye gushyira isoko ry'abatoza. Bagiye gusohora itangazo rishyira ku isoko imyanya y'abatoza. Canisius n'umutoza wungirije ntago bazakomezanya n'ikipe ya Mukura. Batari muri Etoile. Mukura Victory Sport igiye gushaka umutoza uri kuri kariba iri hejuru ya Canisius. We breaking inkuru ngo yitware gake. Uvuga ngo breaking news Canisius. Canisius byoroshye bikomeye. Icyo byoroshye kandi bikomeye. Fasha niyo mpamvu ari ikiganiro. Nawe mfata ushyire makao. Breaking news. Canisius Shimimana ntazakomeza kuba umutoza mukuru w'ikipe ya Mukura Victory Sport. Mukura yatangiye ibiganiro n'abandi batoza ndetse igiye gushyira ahagaragara itangazo rihamagarira abantu gusaba akazi mu gihe numvise muri Mukura nuko bifuza umuzungu. Amakuru namenye nuko Mukura umwaka ushize yari ifite ibibazo biri financier ariko ubuyobozi bw'akarere bwabemereye kongera ku ngengo y'imari kugira ngo bashake umutoza uhembwa neza kurusha. Kimwe mu bintu byabateye ikibazo cy'ubukungu na stade Huirimo ngo bateganya kubona byibura miliyoni 130 zivuye ku kibuga kwakira za Muhanga zivuye ku kibuga bakajya kuri Kamena. So ni ikibazo rero muri Mukura andi makuru bampaye umukinnyi w'umunyamahanga wari umubencheri muri Mukura baramurekura. Uwari we wese Mukura mu bakinnyi 8 b'abanyamahanga yagiraga 5 barasoje. Barashoje. Umukinnyi bambwe bari gongera amasezerano ni Sebwato Nicolas. Barayamwongera. Bambwe ati Nicolas Sebwato bimeze bite kuri Boateng Mensa ko nawasoje. Boateng Mensa baramuganiriza barashaka kumwongera amasezerano. Ariko ba Dimbumba bimeze bite? Bararekura Jordan Dimbumba. Bararekura Samson Ailara. Biraryoshye. Ailara Samson. Abdul Jalil bimeze bite? Baramurekura. Bararekura Samson Ailara. Bararekura na yakina. Yego bararekura Samson Ailara bararekura Abdul Jalil bararekura Jordan Dimbumba. Ubwo ni 3 muri 5 bari bashoje. Baganirize Nicolas Sebwato. Samuel Pipongo arahaguma. Afite amasezerano aracyakomeza. Samuel Pipongo. Na Joseph Sake babonye ubagurira bamugurisha. Joseph Sake aracyahari. Kuko Mukura iravuga ngo niturekura twarekuye Christian muri Mediane dusigara na Jordan Dimbumba tugiye kumurekura. Muri Mediane dusigaranye umurundi niyo nizeye Fred dusigaranye na Joseph Sake. Igitekerezo cya Mukura kikaba ari kugabanya umubare w'abanyamahanga bakava ku 8 cyangwa 9 bari bafite bakajya munsi yabo. Nukuvuga ngo rero ubwo abakinnyi Abdul Jalil Ailara Samson Jordan Dimbumba n'abakinnyi Mukura iri buze kurekura. Izo ni breaking news eshatu Mukura Victory. Samir yego wanjyanye gato cyane mu ikipe ya Police kugira ngo tugaruke muri dossier muri APR. Polisi ngo tuzabona polisi isa nkari nki nyuma yo gusezera abakinnyi batandukanye imaze gusezera 7 yarayitunguranye isezera umutoza Beni Musa wari umaze umwaka umwe ari umutoza wayo. Katujyanemo muri iyi nkuru neza. Nari ni mu gihugu cya Misiri mpamagara umwe mu bayobozi bo mu ikipe ya Police Football Club. Umwe mu bayobozi umwe muri staff technique. Umwe mu bagize staff ubwo ni hagati y'aba Jabiri n'abandi bana. Mbese bataragenda. Uwo bita ntanubwo nirwa mugira ibanga. Nemable navugishije. Yari team manager w'ikipe ya Police. Hari amakuru twiganiraga bisanzwe ya sportif. Abarambwe ati ubu nicaranye baruwa nge nagiye. Oya. Nkimwe baherage habura ukwezi ngo arambwe ati nanisoje amasezerano. Bambwiye ko batazanyongerera banshimiye ko twakoranye bambwiye ko batazanyongera amasezerano. Tony Aimable. Ndamwe se ubujyanye n'abakinnyi arambwe ati turajyanye. Hanyuma se arambwe ati n'amakuru namenye nuko na head coach nawe ari vuba. Ati nabibwiye head coach ko bansezereye arambwe ati ndatungu. Ati bagusezereye batabimbwiye. Urumva? Ati namubwira ko namenye nawe ko uri muri radari. Head coach ati nibishoboka. Ati abantu
ndacyafite amasezerano y'imyaka 2 nagiye mu biruhuko twumvikana nta urampamagara ngo agire ikintu ambwira none nzaba ngiye aravuga ati ibyo ngibyo ntago watinyuka kubikora atemabla turi muri ambeye ntago watinyuka kubikora ati kuko ati nabarega ati mfite amasezerano yabo y'imyaka 2 so Ben Musa nimugoroba polisi yamushimiye ku mugaragaro twari twarabinuganuze twarabimenye mbere ariko byarangiye amakuru abaye impamo niki cyatumye rero bamwirukana muri polisi aricyo tuganira mu masezerano afite na polisi harimo ko yagomba gutwara kimwe mu bikombe 2 bitanga itike yo gusohokera igihugu igikombe cya shampiyona cyangwa n'igikombe cy'amahoro bitagenda gutyo bakicarana mu biganiro bakareba impamvu zatumye batagitwara indi ngingo yavuga ko mu gihe ikipe yatsindwa imikino 3 yikurikiranya kandi umusaruro w'umutoza ukibazwaho impande zombi zagomba kuganira ku buryo habaho gutandukana mu bwumvikane Ben Musa akavuga ko kubwo arebye ukuntu polisi aho yayisanze umwaka ushize amanota yagize niyo nayagize muri no seza avuga ko ubushize bagize amanota 48 ubu ngo bakaba bagize 52 akaba atekereza kubwe umusaruro taba ari mubi ukabona ko habayemo progress no kuzamura amanota bagijeje n'ubushize ariko ngiye nkahita questioninga niba warakinaga imikino 30 umwaka ushize ukagira 4 ukagira 52 bakiye 34 biba bigihuye biba bikiri bimeze nka kwa kundi maze harimo akantu akavuga ko ngo agomba kwitabaza amategeko agasaba ko bamwishyura amezi yarasigaye 28 ukuba 7 ahembwaga 7 ubwo namwe murabyumva umushinga wa polisi n'ubuhe kuri aya mavugurura abakozi abari umuntu warudusabye ngo kumubwira 7 yasezereye polisi yatandukanye na Anne Elijah yatandukanye na Kirongozi Richard yatandukanye na Musanga Henry yatandukanye na David Chimezi yatandukanye na Byiringiro Lage yatandukanye na Alan Katrega yatandukanye na Isa Yakubu urakoze cyane umushinga wa polisi mu munota umwe n'ubuhe ikigaragara polisi ishaka amavugurura yo gukora ekipe itandukanye nizo yagize mu myaka ize kuko nibo numva bakiyasezereye abakiriya bafite amazina bakuru nekereza ko mu bivugwa by'abatoza bashaka kuyizamo harimo haravugwa Rwasamanzi Yves akanavugwa n'umutoza wa Power Dynamos yo muri Zambia bakaba bashobora kuba aravugwamo n'umutoza wavuye muri Gasogi na AS Kigali watoje na Rayon Sport Mukongomani utoza Gibukas utoza Rupapo imeze nabi maze amezi 3 yanze kongera amasezerano imeze nabi cyane yayisohokamo yanze gusezerana abo batoza bose ikintu bahuriyeho ari kuzamura abana bakiri batoya ndetse no guha amahirwe abakinnyi batari bafite amazina nanjye navuganye n'umwe mu bayobozi b'ikipe ya polisi arambwira ati mutuze tuzabaganiriza kuko ibi turi kuvuga agiye burya nifuza ko tuganira na banyirubwite bakaduha interview ariko yambwiye rwose afanda ati rigo tuza turi gukora umushinga unogeye polisi tuzawubagezaho numara kunoga ubwo rero bakunze ikipe ya polisi ariko polisi barayirega icya Ben Musa cyo ntago ariko kuri iyo mishinga ndebye nk'umuntu uturanye na polisi areba ibikorwa bari gutegura hano bahereye kuri Jimunaze bivuga ko n'iki kibuga cyahoze bashyiramo amamoto yakoze ibyaha hano ngo bagiye kuhakora neza bakahakora ikibuga cya polisi bakahakora ikibuga cya polisi ishobora kuzajya ikiniraho ikanakora n'imyitozo gato wenda tunyuze ku nkuru ya mugenzi wacu Karikeza yashyize kuri page ya Instagram kandi yumvikanisha neza uburyo kese ya polisi na Ben Musa imeze turimo iyo credit mbere kujya muri APR nuko ngo Ben Musa yemeje kujyana equipe ya polisi muri FIFA akayirega arayishinja ku mwambara miliyoni 250 zarisigaye mu masezerano afite imyaka 2 no kuvuga ngo equipe ya polisi imwirukana ivuga yuko yasesenguye umusaruro ikabona afite umusaruro nkene hanyuma bakavuga yuko banaganira n'abakinnyi bagenda bavuga yuko babonye amanota make mu mikino yo kwishyura cyangwa se umusaruro mubi biturutse ku mutoza ngo agendaga ahindagura uburyo bw'imikinire we rero umva ko yiregura avuga ko umusaruro we ahubwo urenze uwo polisi ishobora gutekereza aravuga ati nsize polisi ifite amanota 52 umwaka ushize yagize 4 nagiye ikipe ifite ubwugarizi bwiza kurusha ubwa sezi ishize tinatwaye igikombe cy'intwari uyu mwaka ntwara n'inkera y'abahizi ni ibikombe 2 byabaye muri uyu mwaka aravuga ati none se uwo musaruro bawita nkene bashingiye kuki ntwayemo ibikombe 2 cya pre-season cy'inkera y'abahizi ndetse n'igikombe cy'intwari mbonye amanota arenze ya sezi ishize nubatse defense iruta iyo bari bafite sezi ishize ati rero ntabwo ngiye mbyemera gutyo akavuga yuko ku $7,000 by'amadolari yahembwaga ku muntu usigaje amezi 28
ubu byaba ari 168 ugiye ku ivunja ry'ubu ni miliyoni hafi 146 ubwumva niyo mpamvu twaronse tukavuga 250 z'amanyarwanda ubwo rero ngo polisi niba imwirukanye nizimwishyure kuko icyo yashingira ivuga yuko atatanze umusaruro we ntacyo yemera nibyo niba harimo ingingo ariko yayivuze Samir cyangwa icy'amahoro Samir yavuze niba yanditse iri mu niba yanditse ariko reka ngubwire polisi barimo abantu bize amategeko ntabwo bafata umwanzuro gutyo bafashe umwanzuro nta ngingo irimo byaba ari ibindi yagendera ibyo mbabwira byo icyo ariko ntabwo yagendera mu kanya nahoze mbiganira na Jules Karangwa ubwo ndaje no ku bya Gapapa ya Peri mu kanya niba biri clear biri specified yanditse kagomba bivuga ngo either igikombe cy'idusora cyangwa Pisca atagitwaye niyo yaba atwaye ibindi bitatu muri ibyo biratabitwaye ufite uburenganzira bumwirukana kuko iba ari obligation riba ari itegeko ni clause bitegetse ariko baravuga ngo kimwe mu bikombe bikinirwa mu Rwanda yabagarika kubwo igikombe kibasohora biri specific birimo muri clause birimo rwose byaba biba ari ingingo ibarengera reka twinjire mu ikipe ya APR Football Club nayo iritegura gutangira imyiteguro ya Sekafa Kagame Cup ariko ku isoko nyine ikomeje urugendo mu kanya Rugaju bavugaga ko tayari bamaze kugera i Kigali twinjire muri iyo dossier ya APR navuganye n'abantu muri APR muri iki gitondo call rwose twakoze kuri WhatsApp yamaze iminota igera kuri 20 APR bambwiye yuko abakinnyi batatu bamaze kugera mu Rwanda ariko tugiye kugaha detail zabo byihariye ngo umuzamu Hernan Suliane abantu baramuzi ko yavuye muri Mozambique Black Bulls uyu muzamu naje kumenya amakuru yuko sindi buvuga amazina ariko murahita mu bimenye hari umwe mu bantu baba generale muri APR bakoze muri Mozambique mujyanye nyine no gushakira iki gihugu cya Mozambique umutekano yawe ingabo zacu nyine zagiye gutanga amahoro muri Mozambique aboderigado yego niwe bonye umuzamu hanyuma uyu muzamu ikipe akinamo iyoborwa n'umuntu wigeze ko umukapiteni mu ngabo za Mozambique so uwo mugenerale wacu yaganiriye rero n'abantu bo muri Mozambique aravuga ati umuzamu ni mwiza ikipe yacu nikenera umuzamu dushobora kuzaba contacta tukamuzana of course cyabaye nuko Pavel Nzira bitagenze neza APR bihisemo gukoresha Dolphe ariko ibizi neza yuko hari umuzamu uri gutekereza kuzana so uyu mwaka rero APR bayihaye budget y'ibihumbi 350 by'amadolari mu mafaranga yo kugura abanyamahanga ibyo 350 APR rero yabimenye hakiri kare yuko rero amafaranga izakoresha ihitamo ko yajya ku isoko hakiri kare kugira ngo ibashe kuzana abo bakinnyi hafi miliyoni 500 350 by'amadolari yo kugura abanyamahanga gusa abanyamahanga gusa so APR uyu muzamu ari mu Rwanda agiye gusinya hanyuma hari Mamadou Traoré wa musore ukina muri Stade Marie nabonye abantu babyitiranya iyo bavuze attacking midfielder abakina 10 yatsinze ibitego biri muri iyi sezo yakinnye mu makipe mu cyiciro cya kabiri muri Turiki yakinnye no muri GS kabiri yego akaba rero yaraje muri Stade Marie yiwabo ni nimero 10 sore mugufi wakinnye amatsinda wari na kapiteni baranarirenze bari Stade Marie nayo kipe yabonye tike ya kimwe cya kane mbere y'izindi zose kuko yayoboye itsinda ryarimo Simba Petro Atletico de Rwanda na Esperance Sportive de Tunis rega navanyemo na Mamelodi kuri difference y'igitego cyane yatsinzwe 3-0 itsinda 2-0 kandi ari mifirimbi cyane kuko bayangiye ibitego nka bibiri Mamadou Traoré rero bamwita Kapi bivuga kapiteni ni mene ya kapiteni ari mu Rwanda agomba gusinya muri APR ikipe akinira Stade Marie uyishinga hagati we na Memerda ubwase ni nkasimbuye na Meneba ikipe akinira Stade Marie ifite ibikombe 23 bya shampiyona 23 by'igihugu na Super Coupe 10 no muri basket ni nakimeze Stade Marie ni institution ikomeye ya sport muri Mali yomekano ko atari ikipe yoroshye undi hari ni Aman Michel wa musore w'umuwinga wavuye muri Cote d'Ivoire musore muremure w'imbaraga nyinshi cyane nawe ari mu Rwanda arasinya hanyuma barasubira iwabo
mu bihugu byabo Nyuma yo bakore gufata vakansi isente. bazagaruke mu ntangiriro z'ukwa karindwi baza mu ikipe ya APR kwitegura pre-season banitegura Sekafa. Utaraza ni umudefanseri Maduzo